Gde ste ljudi? Malo sam promukao. Danas ćemo raditi Super Mario skrivene poruke u drugim igricama i u Super Mario igricama. Započet ćemo od igrice Minecraft. Kao što vidite, možda ovaj easter egg mnogo vas primetilo dok je stavljao slike u Creative ili Survivalu. Ovo je referenca igrice Donkey Kong iz 1985. Ne vidi se dobro, ali tu može da se vidi princeza Peach gore, Donkey Kong i Super Mario. Što znači da i Minecraft voli Super Mario. Možda, a možda i ne. Sad da pređemo na drugi easter egg. Drugo predstavlja igrica The Legend of Zelda. Još jedan, valjda drugi najpopularniji serijal slavnog Nintenda. Sad ćete da ga vidite. Ko što vidite, kad istražujete još negde u The Legend of Zelda, u nekom od igrica, možete vidjeti sliku Super Marija i princeze Peach. Baš nejasno, verovatno Nintendo želi malo da kopira GTA po svojim serijalima. Sad prelazimo na sljedeći easter egg. Ovaj easter egg je nađen na traileru najnovije igrice Nintenda What the fuck. Znači, nađen je u traileru. Ko što vidite, ovdje možete naći Lucky Block i Super Mario skriven. A ovdje možete naći ovaj auto i taksi. Kao što vidite, ovdje je neka, kako se ono kaže, nešto to od auta što stoji. I sad vi mislite 1981, to je registracija, da normalna registracija New York City, ono, pa nije baš. To je godine kad je nastala slavna igrica Donkey Kong. Sad prelazimo na četvrti easter egg, zadnji. Da li ste znali da i u prvoj Mario igrici Super Marija postoji fucking glitch, ali ja mislim da je to samo originalnoj verziji. Vidite ovu cev koja viri. Glitch postoji da skočite ovdje i prođete kroz ovo, ne ulazite, i kad uđete u tu cev ovdje, možete se stvoriti u world -1. To što znači, šta ovo znači? Nintendo ima u proseku svakoj igrici skriveni world. Ako niste znali, morate ga naći. Baš dobro skriven. Ali to je to za ovu epizodu. Vidimo sljedeće. Ćao!